Ja sam Marko Marković, iz Srebrenice, sam imao 20 godina, završio sam elektrotehničku školu u Bratuncu, trenutno nezaposlen, hobi mi je sport. Rijetko šta se na današnjoj omladini u Srebrenici sviđa, promijenio bi dosta stvari. Možda priroda, što imamo lijepu prirodu, Guber, Banja, treba da počne s radom. Vlast je takva kakva jeste, treba više da se gleda na omladinu, da se uradi tereni neki, da nam sredi, na primjer, igralište, da imamo normalnu ogradu, ovo, ono, košarkaški teren da se uradi, jer je omladina je danas najbitnije što imamo. Uradi grad, da sredi, tako te stvari. Evo, hvala Bogu, počeli su da čiste, dosta ljepši je grad. I tako ljudi ti koji su na vlasti treba da se angažuju više oko Srebreničana, ljudi odavde, a ne iz Sarajeva, Tuzle, iz Bratunca, iz raznih gradova. Pa više gledaju na omladinu, znači, jer sam sam takav, svi gledamo od omladine, svi gledaju da bježe iz Srebrenice, da idu negdje odavde, jer je ovdje totalno rasulo. Da budemo malo normalniji, da nema ti neki prepirki, ne znam, da gledaju isto na omladinu, da ne zapošljavaju svoje rođake političkim vezama i to, da se gleda stvarno ko zaslužuje.